Kasni utrai selatlai arjar arposau kalong kasni sa jingkan mau haka history jeng kabalang Katolik dauki bakur kabahap haka amlarem Paris. Haka ba menta kasni arposau terik ulber arjar arposau kabadai kasni utrai selatlai haka ba Most Reverend Ferdinand Carr Bishop ka Joy Diocese ulalong ukongsan jong kaknya kakriam jong kamas bakut lasdang yak jinglan yam da kabakir ku ya kislatlai dai Bishop Ferdinand Carr harangkat kejingan donlang upadar Pastor Chela Parish Priest bat upadar Jacob Assistant Parish Priest jong kasim jingsok amlarem Parish hakababut pat da kejingyai procession balai sim benta shirhem da kipai ringet shadu kejaka hakaban pendep ya kamas bakut kalong kabe isyong kun banyo i da kispangut kipai ringet jong kanyam Katolik kibalawan na baro saudong kathanwar jaintia kibahap haka amlarem Paris pat kiparis mamarjan Shishu kalong kasin baningkong ba i Bishop Ferdinand Carr ila terwamas haka sinang dauki bakur hadin ba ila longkum u Bishop lani ulenda sat jong karilum jaintia haka ne kasni asnranlang ya i Bishop dai Father Pastor Chela ibade i Parish Priest but i Father Jacob ibade i Assistant Parish Priest ki Sister Kachikis but kipa yublay kibala yawan shirhem nakiling kibalang shinong kibaha bapua ka amlarem Parish Resmi utrai spotlight kabalong chi berta kejikmen agaba mengi miling dan kuis spotlight kira spotlight dikawe kirwaya uteng jong jisu ukonu David kosana sajrotam bat benta pulih dapoy hari ni pulih ke kebajia ni sedang jadi ucap citon jong jisu ucap citon lam tagai
you itip nado bau jisu uwan bat itu kisran apa Jerusalem terbagi dalam syam wan betul gede gede kemayan badalina kapan sele yo udah betul jing yubi bat Judas ubadan kata musim kuat pisah jadi baru ang berkiwede kani trai kecule na ai gini kecing kani kupnya lagi yubi jendeti ini dia cipun pisah kuat pisah sangat bat hadin kata yasnya jisu ula lek duai tersebeni batunta terkan nado wala cekem yo hado bawda sana caya lapna na bertagai ban yo bijing lalu jo bijing jungi na kopok ban sispa ini sacisin na law do kopok terai ban sispa ini kita kopra bini nilainya la santayo la de perga bakani katayo bakado yang katayo baku na tu sedang ya ka neka kornen terus ni balang berpain ada bangit perintah berpain setelah berjuni bangit indah di kopok bangit hai syawai bangit indah ngkelan bangun bangit nong kita difon jauh apa kini kisan tayo Riu tayo minta duna setang kata bagi tayo rius ni yang sampai ni dan kita kejing kentre ini ban pengku ini ban jajan baru beli kemudian yo beli terkam ini kita Genesis uang pengnya tahu yo riu akan dur lejam ban jajan saya beli kemudian ban kup yang ini ketua dur jam beli kalau beli lah ai angi kibriu balok kita difur juru kibriu di bakul kibriu di badak beta akan tak jingdong lendong nafsim lampun bad unjuk long prophet bad long utah uskin kaji sedang jom kecerita yang bakul kajingdong badan berang jisu sa Jerusalem haka bangku unsasya citom bang unsasya ya pada teripna cakya ban benim bersispa ini na bapor kemana kadang bangile ya kene Israel lain kebangi ngidam ban benim ngidam kecil benim jauh Yesus we need salvation ujisu apa ngikutin ini ha kecil senang jauh dicak tong jauh buong udam kon kada kile kita di Israel badang jo mensim men sahabat pukul igri dicuai bagi lawan ra kandu penkentang iki bakin kelarang yani kame kaslam jong turai jungi uji sukris kubalakum yani banpen menta igri dicunaya lemar mauhi hakame bai tinau yo na chimya pu badabango yame badwai kufu ulakya ulai laksandran wal Toshim bertubar negeri di barat, nama negeri kalau kemet cerah, ya kemet IT lah kementai jangki. Akan jauh bukan dari bang lecimnya kekuri berai mo yone bela duai keku bela ai nak sendirian doang. Toshim bertudi negeri di barat, nama negeri kalau kekuri tersenam cerah, jauh kita bertemai berbon cukun. Ya kebentuni nak kebentar joki benak bentar kebabun benak bentar kecil maaf jadi pop tolek digani banten mau yang